أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار تدويلت ميكرو فير صوادي اللي أقلق الفرح دم قراني دنوغال غرون باش هذا نوين عند خدمة بوين دو سيتوياسيون غفاشون إدي ضرانا الساكنين لا دغان ديثي الغوغان تمورت الجزائر لا ليك اون دراوين غف لاجي اسكان يربحن الساكنين تمليليتي نس زات نس كيكدام عندنا ويث في الكلاسمون عندنا تواليم العجب يعني أميك ذو الصحة تريث تربع تنقروت خمسة ثلاثة لماتش من بعد أتسن ذو مكان قريب أمزوارو أدن وليث أكويث كينين قمت يذنا ما تبغام وذي غني أدن ويث ذا شدي وين بقول أحيانا إدي بوين إسوينس أمزوارو ذا لاجياس كان وين نادي فرح وين نادي دمم سبانيوليث أكن يعني أدن سل دونيس لافاني يبيد في كرة تمثال هذا سيد سلم يعني خاص طروميث أنسياد نترادوين ذا شو إدن سلا بين إدينا قيمة ديدنا هذا أدن خدم تدويلت يدون ما تبغام هذا تسلم يسلن بوسكينة قيمة ديدنا إيه كان الساكنين نشوف منسيين لا دغاوي يتغير الحال كيش كانت خسر جياس كان وستناني منسيين نكوني زيك اسمي اللي مزيت ضروري تورا خطايا تورا وني فاكسيني كونتر الكوفيد كينين تورا خاص يعني صغيرة الحال ميكم أرث مغار سمارة مغارم أتسينم ذا شي تمغار عندها أتسكالمي مشي طوح أتشمي مسي خاص تخسر خطر وكيني ذا دال لو سبور إن فو با دراماتيزي إيه الساكيني الصحة من سنون وذي شان ويض
صاحي من سنون إمراس الشم الدنيا كان تربح لا جي اس كان الساكنين تيمليلي نس نتسات أكد سكيك دان دونك تربح سيون يسوين غير ولاش سيون يسوين ديبوين بولحيان زكريا بولحيان بيثيد ذي دقيقة 69 ذكي مير لا جي اس كو درنا راه يسوين النظام مالغري خاصك لانت توناثين عند زمرن هذا داوين يسوين النظام مي سانا با مارشي مازال لا جي اس كتصرجون إماث حدي بردان إماث تدرس قربين سحد لي زافونسونتر يتورارن مليح أردي تاوين يسويين وديعني أميليو راس السواضن أروق جيريس باش أدي تاوين يسويين إلى جي اس كا يسرى تربح بول المومون مازال خاص يعني زقليون يرد الولهنا غافيون ميوراري تسكين إلى كي باريزيرف ابارامون يتساويد يسويين كل مرة تلعب لا جي اس كا يتساويد يسوين وكذا هوارين إما هاث إلا قدرن الهنسن يمضبرن تكنيك لا جي اس كا دوني سلافاين دويض إلا قد خسرن هواري كينين ذا شو ما يزمر ذا دياوي كرا ليكيب سينيور دونك لا جي اس كا هواري ذي اسم إماث الساكنة كتصرم تربح 4 يسويين غير يون مولط غير وخاطرو فيريفي غير ثينكوراكي ميت بريباري ليميسيون اش بيت ربي تربح ليكي بريزيرف 4 يسويين غير يون دونك هواري دائما يساوي دي بيت إلا قدرن اسقلن من داذ خزرن إماث لا جي اس كا هذا يغال ستان كرون جوار لا جي اس كا إماث وكيس تصراجون لا جي اس كا لا ويض على كل حال إلا قدرنا كويس المنداد غرسن مي وكيني أكا إد زقلين يغدير المنداد النغ يون يتبع تدويلت دونك هو رين فوالا هو لا غادي علي السعيد اني ند افكتيفمون تربح ليكيب ريزيرف 4 يسويين غير يون سي اون بون شوز لا ودي يسول ثورا ماشي ثورا رد يسول إذا قد يصبر شي طوح أيمن في كاد ان بوين دو سيتوياسيون ومن بعد ما يبغى دي يسول هذا دي يسول صبر وتا أيمن فوق داكوي تدم بريزونتي ذا شو إدراكا يستلن السكينة ذا شي ديالن ولها دونك جي اس كتربح ليون يسوي غير ولاش دايني يسولن تورا نورمالمون تسالين اتحرك شي طوح ذي الكلاسمون خاص يعني مازال وتوزر مليح وقبل لا نولي الكلاسمون اني غاسي الا قد ناوي دي غني تير بويا عندنا هون شي خدمت الساكنين اكاد سوالي مذاكينين المولود ديال الجزائر تخدم ماتش نول يون يسوين غير وايض زات لو اس بيسكرا ذاين اي جان امسبغيين لي سوبورتور المولود ديال الجزائر زعفن سواطاس وديغني ولا ديوني مطبار المولود ديال الجزائر يناد باللي يفهم أين ساكنين الزعافة كاينين قمسفغيان وديعني يناد إلاق إميورارن إلاق هذا سنفكن ديبريم باش بول لي زونكوراجي هذا ربحهم ولاش زفرون يمزون نسن اون كيك سورت فوالا دونك المولود ديال الجزائر يون يسوين غير وايض كود لو اس بي سكرا الأولمبيك ميديان عشان تربح يثمليلي ثلاثة ربح رفايض تربح ديك التكينين الأولمبيك دو ميديان تبغى توغال الأولمبيك دو مارسي تربح سين يسوين غير يون الزات الله يسوشلف سير بين يكوانسين لونطونت دو سيتيف سيون يسوين غير وايض أدني كان سير بين ودرارا يسوي ويسين أمي دقائق تنقورا تمليليث دونك دقائق تنقورا قريب يتخسر نوالا فرانك دوما ذوينات البون دو توش يتقلق سواطاس تاكرا
تيغاليزيد دونك يون يسوي غير وايضا نسات اكل الصيف المولودية وهران تربح سين يسويين غير يون زات لاجي الصورة من لاجي اسكا بون الناس يديون يسوي غير ولاش زات سكيكدا لو باك اكد عين مليلة خدمت ولاش لو سيس كونستانتين تربح سين يسوين غير ولاش زات ماقرا برج بارارينج يروان المحناثين قرايا كيني اتان تخسر الساكي الناريس ديغني سين يسويين غير يون بالعباس تخدم ماتش نول يون يسوين غير وايض دونك لا سيرين لي فيكتوار لو اسما حبسنت الساكي بالعباس لو رابيد روليزان يخدم نتسا اكد الوداد نتلمسان ولاش فوالا تساكيني يتسيلوغان لا 11 جورني دونك بساكيني لا 11 جورني اتسان رواندا يتصاوض مثلا ماذا دواليث ثورا لو كلاسمون رواندا يتصاوض لو كلاسمون يتصاوض اكد سوالي مذاكيني الصطيف تندقم كان امزوارو 11 تمليليين 24 تنقيضين تبعتيد لولمبيك دو ميديا تولا مروان دا تصاول لولمبيك دو ميديا تندقم كان ويسين 20 تنقيضين و9 ماتش روطار بالوزداد نتساث 19 تنقيضين تسنقوم كان ويس 3 نتساث اكد المولد ديال الجزائر داشو 9 تمليليين مازال خصنت تسنة تمليليين دونك تزمر اتزار الزات ما تربحيتنت اما هاد ديباسين الصيف ما تربحيتنت مولاش فوالا المولود ديال الجزائر 19 نقيضين داشو 10 تمليليين خصت يوت تمليليث روطار ماتش روطار لو اسما ولا ما كان عندنا الزات لاجياسكا الوقت ذيك نيخال لاجياسكي الا نزاتس يبقى تعدى دار الزات تندق وكان ويس 5 بيان سور الكول افيراج جانا كاينه تعدى غير ممكن ويس 5 ومن بعد المولود ديال وهران ديالني نقول ممكن ويس 6 لو كول افيراج ديما ديفاورابل لا جي اس كا ممكن ويس 7 خاصة انت كيني 18 نقيضين معنى زوارنت ارزات لكول افيراج فافورابل لو اسما المولوديان وهران من لا جي اس كا خاطر لا ديفونسينس اكود سورتو لاطاكينس تخص داين يتيجان اكا دفير نسنت لا جي اس صورت تبع دفير دقوم كان ويس 8 ومن بعد عين مليلة توليد نقل عين مليلة تروح تقريب توليد ممكن ويس 9 لا يسوشلف تندق ممكن ويس 10 16 نقيضين لو بارادو اتندق ممكن ويس 11 13 نقيضين اكو دلوسان دايتي تبعا ماير كولا فيراج على كل حال روليزان دق ممكن ويس 13 تلمسان دق ممكن ويس 14 11 نقيضين قسمطينا اكد بسكرا انت تقوم كان 15 وكل 16 دونك فوالا الحاله الوندا صونت وتسكيني شويه سكر بير مال ماغرا تندقوم كان ويس 17 بالعباس تندقوم كان ويس 18 ساعه نقيضين سكيكدا يخسر لنا ساكنين زات لا جي اس كا تندقوم كان ويس 19 8 نقيضين كان يتسعى ماذ برج باراري جست شاتيثا تم قرنت صفات ديفيسيل باش دسار الزات باش دازار الزات تنقوم كان ويس 20 قوم كان انقارو 3 نقيضين يوث تنقيط ونتسارا تبويات ذاكينين ذي تيزي وزو فوالا تبوين تملي ثم زوارو تينس ذاكي تيزي وزو تفورسي الدعوة ومن بعد ذكيمير تصن اميورالينس برج باراريج اتسن ذكو مكان اندارو فوالا رواندا يتصور الحالة
فوالا دواكيني يفغيغ هذا سيد ناوي هكاكي تورا فغيغ ما تبغى ادن نسلي لي رياكسيون بويذ ما تبغى ما نويث قبل ان فنوا ان ويدي كان ذي مليلي تاكيني الى قد نولي ان ويدي كين مليلي تاكي تربح لا جي اس كان ساكيني دونك بن فوت كروم ايت عبد السلام سوياد بن شريفه بن عبدي بونوا بن شعيران بولحيا حمر اكو الطوبال ومن بعد بيان سور لو يزيد شمن الى رومبلاسون الى حديد ما باركي تيزي عليهم قاسي رايح العرفي كتبو عالية دويتيني ايدي اختار دونيس ليفاني باش ديكين الى رومبلاسون ديكشي منارا كويت لو يزيد ديكشي من لو يزيد ديكشي منارا فوالا دسم كي كان يسوي يبويتيد بولحيا ذي دقيقة 66 ضان إميز بولحيا إتدي بوين ندبرد لونروجسترمون بين دينا الساكنين الزات لابراس ما تبغام هذا سيد نسل ذا شي دينا السيد سلم يهضر دستا عرفت ومن بعد يناد بلي فرح سواطاس إميدي بوين يسوي نسم زوارو دي لا جي اس كا ايوي سيدي يسوي ام زوارو إلي نديها كنتصرام يطفيت طفل كوفيد يحبس الشامبيونا يمدي بول واسكواساكيني ثوالم ديغني لا روبريز نقال بلوكي لاسبان دواكا كنت يسفهم هناك بلوكي لاسبان ومن بعد مدي الشم ديغني غالي ستون بليسور يقيم مازال الشهر امي تسورا دونك يبدا يتوغالد بولحيا اسيد نسل ذاشو ايدينا ما تفغم داشو ايدينا بولحيا الساكنين زات لابراس من بعد يفوك الماتش ادنسل بولحيا سورفتيين ادسالين ذاكيني ادسالين بولحيا سورفتيين فوالا بولحيا اسيد نسل ذاشو ايدينا زات لابراس الساكيني. Quelle est votre impression? أنا فرحان باسكو سي مون بروميير بيت افيك جي اس كا لي دانيير ماتش راتيت لي زوكاسيون اليوم الحمد لله حبيت ندخل وراني فرحان وجيت هنا باش نعاون ليكيب باش نزيد بلوس ليكيب وان شاء الله ان شاء الله نزيدو نكملو مع هذا الريتم وهذا لا فيكتوار. سجلت أول أهدافك مع أنا فرحان باسكو العام اللي فات ما قديناش نكملو الشامبيونا على جال كورونا من رجعت من لابيسي جوست حبسنا على جال كورونا وهذا العام ما درتش لي بريباراسيون باسكو كنت في الاسبان ما قديتش ندخل لالجيري وجيت بلا بريباراسيون جاتني شويه صعيبه باسكو تعاودت بليسيت في وهران ضربت ان موا بليسي باسكو زادت فيا من لاشيفي رجعت للطالو وطولت فيها ودوك الحمد لله قعدت نكتب الريم تاع لي ماتش وقعدت نكتب لا فورم فيزيك تاعي. شنو وجدت شهيه باش تزيد تماركي ان شاء الله. الميساج en espagnol pour les supporters. En español. Un mensaje en español. Estoy muy contento de estar aquí en la GSK. Espero aportar todo lo que tengo dentro del campo y espero a los aficionados poder devolverles el cariño que me han dado. فوالا سلام دم كلنا حبيبنا رشيد حمودان سي بوزي لا كيستيون يناسينا غير تجاوب غير الاسبانيول يبغى الست اميكي يهدر الاسبانيول دونك يجاوب ستوصا دينا اكو دينا مثلا ايدي يحضرون دينا من بعد ما يفوك لو ماتش فوالا ما تبغى ديرني ادنسل ادنسل مشي سقرني لافان ويا دنسان يبيد اوال سورفتيين اتيد الساليغ مزمرة اتيد الساليغ هكاكي دقيقة كان
دقيقة أتسالي لافاني ذا شو إدينا السكينين ذا شو إدينا السكينين أسيد نسل ما تبغى ولا ننسى طول شويه واحد 8 دقائق يبوي داكويز يبوي سورتو غاف الماتش ني افونسي تي دافونسينا خاطر ناس او كونترير ناس ماذا بيا وتسافونسينا الماتش تروح تلعب الماتش كاين يا خير تسعوا الوقت يا خير دابري اك انت تفهمها اد نسل لافان دونك ذا شو يدينا السكينة من بعد إمي تربح اللاجياسكا السلوت السيد دونيس لافاني دشو إدينا. Qui a essayé de procéder par contre. Je pense que dans l'ensemble, la victoire est méritée, même si on aurait pu marquer, on a raté un peu des occasions, on aurait dû marquer un peu plus tôt, qu'on a marqué que sur un coup de pied arrêté. Mais je pense que dans l'ensemble, bon, on a eu les meilleures occasions et on a quand même vu une équipe de la GSK très offensive qui a essayé de créer du jeu. C'est pas encore, tout n'est pas encore parfait, mais bon, je pense qu'il y a des progrès dans le jeu. On a vu plus de jeu vers l'avant, plus de mouvements. Et donc on s'est créé, je pense, 3-4 occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. C'est ce qu'il va falloir maintenant améliorer. Mais c'est déjà bien de se créer les occasions. Et puis bon, heureusement, on a marqué sur ce coup de pied arrêté. Donc c'est une victoire, je pense, méritée dans l'ensemble. Mais bon, il y a encore du travail. La percussion qui fait toujours défaut. Oui, et puis la conclusion aussi. Ouais, c'est différentes choses. Je pense qu'il y a la dernière passe, le centre, le dernier geste. C'est encore approximatif. Donc techniquement, on a encore du travail à faire. Par contre, bon, sur la deuxième mi-temps, on a quand même vu de la percussion. On a quand même vu des appels dans la profondeur. On a quand même... Mais bon, ça reste encore trop approximatif. Il va falloir encore améliorer tout ça. Vous avez mis du temps à apporter un changement, à apporter un bonus. Oui, parce que sur la deuxième mi-temps, j'ai vu que tous les joueurs étaient dans le match. Donc tous les joueurs étaient dans le match, tout le monde faisait le maximum sur la deuxième mi-temps et qu'on avait pris le dessus sur l'équipe adverse. Donc c'est pas la peine de changer pour changer. On change quand à un moment donné on sent que ça peut amener un plus et que peut-être qu'à un moment donné, peut-être que sur la première mi-temps, j'avais envie de faire des changements. Mais vu que la deuxième mi-temps on est reparti sur un bon rythme, sur des choses intéressantes, avec des bonnes intentions de jeu, c'est pas la peine de changer de suite. Bon, voilà, on a fait la différence. Après, bon, des changements un peu par rapport, je dirais, au physique, pour gérer un peu le physique, certains. Chaque changement par rapport au dernier match, donc vous avez quand même vu qu'il fallait rappeler certains joueurs après le dernier match. Non, mais bon, le match, c'est pas le changement. Vous savez, on a gagné à Tlemcen et dans l'équipe qui a battu Savoie, il y avait 3 changements. Et 3 joueurs qui n'avaient pas joué. Donc après, c'est pas, il faut ramener les trucs, c'est comme ça, c'est un roulement. Il y a 3 matchs en une semaine, il y a 23 joueurs de champ, il y a des joueurs à gérer, il y avait des joueurs qui étaient blessés, d'autres qui revenaient de Covid, donc il faut faire attention à tout ça, il faut prendre attention à tout ça. On va avoir certainement un calendrier dense, donc il faut du roulement, hein, il faut faire très attention aux joueurs et on aura besoin de tout le monde tout au long de la saison, donc il faut faire attention à tout ça et avoir le plus de monde possible, le plus frais possible, le plus longtemps possible. Oui, coach, vous ne pensez pas qu'on a raté trop d'occasions, on a joué un peu avec le feu et on a raté la correctionnelle à la dernière minute, c'est jamais 2 balles d'égalisation. Bien sûr. Vous savez, tant que vous ne menez pas 2-0, vous êtes toujours pas à l'abri d'un coup de pied arrêté ou d'une contre-attaque, c'est sûr. Bon, et surtout, on avait les occasions de pouvoir marquer ce deuxième but, donc déjà ouvrir le score avant de marquer le premier. Et bon, voilà, c'est ce qui nous pénalise encore. Bon, il faut déjà on se crée les occasions, donc c'est bien. On s'est créé plus d'occasions que sur les matchs précédents, donc c'est bien, c'est un progrès. Maintenant, il va falloir les concrétiser. Et vivement qu'un attaquant, un buteur racé comme Ben Sayah, en plus, bon, on aura, voilà.
Ça aussi, c'est important, c'est d'avoir des joueurs aussi frais sur le banc pour pouvoir les faire entrer. Parce que bon, on me parle du match de Magra, mais à la mi-temps, on était à 0-0, ce qui à l'extérieur n'est pas un mauvais résultat. Et faire entrer 2 attaquants frais pour essayer de faire la différence. J'avais les 2 attaquants frais sur le banc. Après, c'est aussi, vous savez, si j'ai fait ça à Magra, c'était réfléchi, c'était pas comme ça, truc. Je savais ce que je voulais, c'était que je savais que ça serait un match difficile face à une équipe de Magra qui voulait gagner chez elle, qui avait besoin à tout prix de gagner. Je savais que ça serait difficile, que la première mi-temps serait difficile, mais qu'avec le temps, la fatigue, il y aurait plus d'espace, et en faisant rentrer les 2 attaquants frais, on aurait peut-être l'opportunité de pouvoir. Ça n'a pas fonctionné, mais dans l'idée, c'était ça aussi. C'est pas faire jouer les joueurs toujours les mêmes, jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement, et puis qu'après on n'ait plus rien, et puis on. Ah non. Le truc, c'est manager un groupe, c'est ça, c'est faire jouer les joueurs qu'on sent les plus aptes à un moment donné, c'est manager leur physique, c'est manager tout un tas de choses, le temps de jeu et tout ça. C'est des choix, on peut pas. Il faut faire des choix. À un moment donné, il faut sélectionner. Quand on sélectionne, on élimine certains joueurs, on écarte certains joueurs. C'est des choix. On peut dire qu'il ne fait plus partie. Non, il fait partie toujours de l'effectif de la JSK. À lui de montrer, et puis on verra la suite. Pour l'instant, oui. On va aussi le gardien de montrer ses aujourd'hui. Voilà, bon, les erreurs individuelles, ça arrive. Ça fait partie du football. Malheureusement, bon, on l'a payé d'un point contre Magra. On a perdu 1 point contre Magra, mais bon, il vaut mieux avoir pris 3 points aujourd'hui, avoir perdu 1 point contre Magra. Si on continue, sur les 4 derniers matchs, on a pris 9 points. Si on continue comme ça sera bon. Quelles sont les nouvelles de l'attaquant Kato Chérif? Pour l'instant, j'ai aucune nouvelle à vous dire. Non. Ça parle d'une blessure qui pourrait l'éloigner pour longtemps, ça parle d'une autre IRM qui est complètement. Je sais pas, on verra. Aucune nouvelle. On va voir, on a des trucs, mais on verra. On va voir pour l'instant. Sur... Mercato exceptionnel qui se trouve demain, donc quels sont qui se ferme demain. Je sais pas, on attend. On attend d'avoir des bonnes nouvelles. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui s'est officialisé. Demain, on attend d'avoir des bonnes nouvelles. On verra demain. Coach, donc là, on a déjà annoncé quelque part que vous espérez un peu avancer le match du CSC. Moi, personnellement, non. Je ne sais pas où est cette rumeur, mais moi, personnellement, je préfère qu'on joue. Alors, je ne sais pas les dates. Moi, le 6, le NED. Après, j'espère qu'on n'aura pas de match entre le 6 et le 14. Moi, j'aimerais bien avoir toute une semaine pour préparer ce match. Parce que ça va être un match très difficile, avec un voyage long. Donc, moi, j'espère qu'on n'aura pas de match entre le 6 et le 14. Après, je sais pas. Certainement satisfait, coach, d'avoir récupéré un pion essentiel aujourd'hui et l'avoir fait après. C'est sûr que ça fait un choix supplémentaire dans les jeux. Là, il est rentré parce qu'il ne pouvait pas débuter d'entrée parce que c'est un moment qu'il a arrêté, puis revenait de blessure et tout ça. Mais oui, ça fait un joueur supplémentaire au milieu et bon, on a toujours besoin d'avoir des joueurs de qualité. فوالا دواكيني ايدينا سلام سيد يدوني سلافان دا شدينا كنت ما تفهم كان ونيدي ادخل معايا بتيت سيليكسيون بوين دينا غاف المشاكلين هناك هي ظلانت 3-4 كوناتين إن دان تزمر لا جي اس كان أدوين لي بوت مي راتي يناد ليسونسيال نربح ثملي ثاكينين شوي نات مازال الخدمة إلا قد تخدم يناد إلى دوزيام ميطون مازال اللعب ابروكسيماتيف شويه دونك فوالا مادي ميورارن مازال تمثلتني ماكرا مازال تزين نقيقنا مكارس نسميه مازال الزايد تمليتني ما يبدل يناك سي دي شوا يناك الا قد نبدل ميورارن حوايج تو الموند هذا يلعب يناك دونك سي ان شوا الا في شوا سا نا با مارشي مي يناد فلا اون استراتيجي ديريير استقسنت غفق الدور شريف امك الحالس يناك
با دو نوفيل وسعي غير النوفيل فلاس غاف الميركاتو ما إلا كرا ديروحن إنا يكون أطون ما ديلي اون بون نوفيل أن خاطرين إناك بور المومون سي سا سقسنت يعني غاف الماتش افونسي هذه اللي لا جي اس كتطلب باش دافونسي الماتش كونتر قسمطينا دونك ارديلين سويس 13 تيلغوغا إن كيني ما بريفيرونس بيان سور ودي تسيلير الماتش كيني ايمن لعب في مليليث كونتر تربعتني le Mali كيني ماذا بيا ابار لو 6 ودي تسيلير الماتش اي ما يعدى لا دات دو 14 عندها اترزو لا جي اس كا كنتظرم نورمالمون اس 11 فورارا كيني زاتنا اترزو غير المالي عندها اتورارس 14 فورار تيمليليتينس اكد ستاد ماليان فوالا ذا شو دي لنا الساكنين دي لا كونفيرونس دو بريس تورا اد نفتح لو ميكرو اوفير عندها تزمرم اد تسيولم الصواب غورون لو ميكرو ايت اوفير نبويد ليسونسيال دي زانفورماسيون نبويد انتي تورا تزمرم ويفغان اد تسيول غادي يهضر سورتا في الماتش تي فو بلي ماشي ود نهضر على غاف وين نهضر في الكلاسمون لا جيسكا امشي توالم امشي توالم الماتش كي تربح الساكيني ما تبغى ما تدوي ما فيا كيني مرحبا يسون ما غاف يغفل النظام نسعى والسن يقرد نوي في غفل النظام جوز اسور بلي ما يبغى ربي هذا دنوي اكو في غفلان يلان يشدن غير لا جي اس كا دونك فوالا اصوات غورون ما تفهم هذا تسولم ما تفهم هذا داوي موال غفاين يشدن غير تمليلي تاكيني كونتر سكيكتا يتربح لا جي اس كا يون يسوين دونك يون يسوين غير ولاش فوالا توالي غادي هنا للطوب شات قوام الله يبارك تساوي من اول ونينا كان الراجل الطوب شات الى قرا تساوي ما يراول سورتو لي زانسولتنا نكوني ماشي ونات يتعقل نقول نات للراسيست خاطئ نكوني خاطئ ذاكيني نكوني ذا ولا زديان نبغى نهضر يغفلان دو فاسون كالم فوالا اصوات غورون ما تفهم هذا تسولم سي المومون وقبل هذا تفتحها وقبل هذا غلقا وقبل هذا غلقا الميكرو خاطر مو تساوي المرا يسراو بليجي هذا حبسه لو ديريكت نورمالمون الساكنين يحد ربي اثناء تلحو من لا كونيكسيون تلحو ليماج يلحو كلش وصاري غير سي نورمالمون توت بيان ريغلي دونك اصواب غورون ما تفهم هذا داوم اولا خزرا غدي لو طوب شات ذا شو يدوم ادوالي يكرا ويدي ديبوين الساكنين الذاكينين bon, géologiste, il a de regarder le MCA et les autres dépensent des millions, voire des milliards de centimes pour seulement se classer à un point de la JSK. Eh oui, eh ben oui. Et mais nous, la JSK, on a l'ambition à géologiste. Ou dernier, nous allons mettre le verbe أحيري هذه حير يوني حاري حاري يوني يعوض فوالا il est impatient l'impatience c'est غير غنكوني فوالا انا ودي اسم محمود ايوا لا سلامك محمود لك دمو عند سعيد لا سلامك صافي بليزير شحال يكون ديفان انا صوتي كم كتسيلي صافا والله صافا دمو عند سعيد كنوي صافا با الحمد لله اخلا توجور فيدال او بوست كنقارنا كان فوالا لا عرفتي لا معك ام كويس حكوا يا غير شحال يكون فندار تقولوا لكندا تقولوا خليك دينا
قليل ذاك الدموع تاعي صافي 2 موا لا جيت شيكني وقيله تحفظوا شويه الميكرو حفصه السنه كي نقولها حفصه غير الصح ناي دي بروبليم حفصه وي امك لا كنا لا فيكتور قلت لك الدموع تاعي بيان سور صوت غورك اذا شي تبغي تديني انا صوت غورك Donc, première des choses, on va saluer les supporters de la GSK de Melan, Amérique Mourtna, des Barons Mourt. Oui. Deuxièmement, les jeunes, les joueurs de la GSK, oui. qui a, pour mon avis, de Mansaïd, c'est un miracle avec l'équipe jeune, oui. avec 18 points, place les 5 premiers, donc c'est un miracle pour moi. Donc, il faut soutenir les jeunes là, il ne faut pas soutenir les personnes, il faut soutenir les jeunes, l'équipe. Oui. La GSK, parce que كي ضمن دمعة سعيد c'est-à-dire كوني لا اسكا ولا شا دمعة سعيد مي لا GSK تقيمين بزا absolument دونك غاس لا ديريكسيون ساقي لا اسكا ولا شي دونك لعيبه تعاودن مي لا GSK يفو être derrière grand club la GSK دمعة سعيد absolument دمعة سعيد j'encourage les jeunes joueurs les gars parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans les années 70 80 on n'a pas vu l'équipe de la GSK زي كان celui qui نطش les joueurs فهمت oui celui qui نطش les joueurs les résultats ولاش دار طوال البيلون la GSK depuis 2011 ولاش les titres oui malgré que le salaire les joueurs dépasse dépasse 200 300 mais on n'a pas vu sur le plan technique on n'a pas vu les résultats. Mais je préfère de Marseille, on va donner l'équipe Aguia, on va encourager l'équipe Aguia. Oui. Il a fallu derrière cette équipe. Steve, elle a copié le projet de la GSK. Oui. Steve, avec les jeunes de Aguia, grâce au projet de la GSK. Absolument. تعون ذن GSK. Exactement, de Marseille. Mais de Steve, il a soutenu les supporters, les supporters. Absolument. Je lance l'appel, il faut que les supporters de la GSK de Melan, il faut de Marseille. Oui. Parce que l'union fait la force. Mais là, soutenir l'équipe Aguia avec les jeunes joueurs Aguia, là, de Marseille, ils vont faire quelque chose cette année. Parce que nous là, niveau championnat, vraiment, c'est grand dans le niveau. C'est qui m'a تخمض الدمعة سعيد ما ضربت 2 3 ماتشات تسالي هذاك البوديوم ما خسرت 2 3 ماتشات تسالي هذاك parmi les 4 derniers. اي تولد المديه غير وين تطبط ديجا تندقم كان تولي مليح تندقم كان ويسين تندقم exactement c'est une jeune équipe mais ولاش لا بريسيون دال mais واش يتنادى مع تاع c'est un miracle avec vu la situation du club des problèmes la pression interne externe mais Gmanis with les bons résultats mais le Segia la GSK avec 18 points personne Gunwana sur le niveau avec les jeunes garçons oui oui donc لقد واحد اسمك يعني فوديك les jeunes gars pour يعني نضوضوا المروبز ان شاء الله واش تاقي غاديس الى نكونوا لي سيبورتور عندما لنا دموع سعيد الى نسوت ليكيب كاع خاطر الله جاسكا دموع سعيد ناقص ان كرون كلوب ابسوليوم ترى دموع سعيد تقارن نوا لي جوار تاعت اللي قدروا لي جوار مي لي جوار ندا انا ساكي من ولا المولوديه لما السالاريال كي ديباس يعني لي جوار تاع نطاس مي انا ولا صافي 5 ماتش تربح هاد وي خسرت كثر مسان لا جوني دانيير خسرت كثر مسان ساكي خماتش لي ستاديس كونتر لامسيو دونك دموع سعيد ماشي يعني كرو جوار كي في ليكيب سي لي جروب كي في ليكيب دموع سعيد دونك غاس دموع سعيد كيدنا كي ان شاء الله نعاون ليكيب كاع وفيف لا جياسكا وتمرتي دموع سعيد نفس تدويتك تنمرتيك ميرسي بوكو متساول محمود صافي بليزير ما كنسل فوالا نول فيك ماذا بينا دوغالنا كويت يا حبيبنا خاص يعني نولثن تروحوا للشن النظام تولثنا لللايف النظام مي سان لي زونبيش با دوغال نور تخزر نورنا فوالا
واش لا شاهد انا اللي كيدنا كي لقد دوكلت ولا ديري د لا جياسكا ان شاء الله تنمرتيك ميرسي بوكو متسولو ايا بقى على خير يعطيك الصحه ايا بالسلامه صاحب دونك اكاكين محمود اللي كندا مونريال اللي غادي يسولن تنمرتيس يبد اول غف في لا جي اس كان يا د ليسبوار بيان سور باش لا جي اس كان غتزار الزات باش باش هدف هدف مانيس الدول لا جي اس كان زيد تنسول أزول كوبي voilà donc il y a de l'espoir bien sûr il y a toujours de l'espoir باش هذا الدول لا جي اس كان غير ممكنيس d'une manière ou d'une autre de toute façon les dirigeants qui voyaient les غمد ويكي غمد ويا دائما ils sont obligés à يخدموا الوجه نسن باش لا جي اس كان تزار زاد de toute façon les supporters bien sûr c'est général هذا صالح الى ديما هذيلين غير تمس أصوات غورون ما تفهم هذا دوم موال أخلاق هذا قيم يدون ما تفوق الساعة ساكيني ومن بعد هذا النوع دونك سي لوكازيون ما تفهم هذا السولم خاصة كني توالي وزرا غير ما يبلوكي الفايبر ناضي شوت توالي غير ويدي السيان هذا السولن مي يتكوبي الفايبر ناو وزرا غير دونك أصوات غورون داش توالي غادي هنا داش توالي غادي لو توب شات ويدي تساوين توب شات فوالا ولا حليم قردو دينا tout à fait de Mohamed, pas de place au racisme et au régionalisme, c'est la GSK qui nous rassemble effectivement, elle nous rassemble, ولاش racisme جربي ثم وندي أمي جربها الراسيزم مش الراسيزم ونو يعني كذا ولا هي الراسيست لكن جربها الراسيزم نو قمي جربها الراسيزم يكره الراسيزم ولا قال ديالي الراسيزم كتولي بنادم الفعيليس ماذا لها النغذيريس سيتو لو بيان اي المال دونيت ولا شيء نظن اين لا كولور بنادم نغ لوريجيني ناسنا سان فو ريان دير خزرو تيمورا يتقدمن تيمورا يوزن الزاد ولاش تمثلت كينا سفوحن كيك شوز الراسيزم ناتك راضيون سيسم لا روليجيون ينسنا عينات زمرضة الشرطيثة يلاقى كي ولا يلاقى وين كنا نظر الزاد ذا شوية بنادم مميض دونك با د راسيزم نجرب فيت نكوني باش نزمير باش تنكره ما جربت كاش حاجة أما السم تجربت تكره السم مني سي كوم سا إلا كان نلحو دونك كدينا حليم بيان سور با د راسيزم قبل راهي كاينه ومن بعد صالح بن حمد دينا دادا محمد السعيد لو بروشان ماتش كونتر الناد سي ان ماتش بياج اي تري امبورطون افون لا بروشان جوت افريكان لا كاف افيكتيفمون ذو الصح لو ماتش كونتر الناد سي il est très important et malheureusement pour nous malheureusement pour la GSK c'est que الناد توالد غير أرزت بونسوار الدموهم بونسوار لا سلامة أنيوا جمال الله يسلمك الدموهم جمال ياك جمال فوالا بلا سلامة الله يصفى اش غادي نضاف المشاكلين لي كونسيكونس نكون بحسب تقريبا واش مايون جي اسكا تزوخو زرمش اقاضي الغربة زرمش مارساي يا وين تزوخو الجميع تزوخو مارسا مايون جي اسكا تزوخو بيان سور il faut bien sûr c'est logique هذه هي
الو اني تروح لا كومونيكاسيون يسعى لا كونيكسيون ديريت يسعى لا كونيكسيون ديريت جمال هذا واحد وي وي انا سكوبي لا كونيكسيون لا شويه كونيكسيون كنديرنا يعني لا كروازة تيثلي ظناندا صراحه حطها بوتيتر وي هذا شرا غيديني لا كدم واحد والله بيا تربح إن سمعتو ما تربح الراجل كان ها وي وي tu vois à peu près ايه voilà dans ce cas-là يوم باكوت يوم كنت يوثن فوالا نحمل ياك جيسكا اوني كاين سوي شوف يعني عايدين حمله فون جيسكا فوالا زوخويس حمله فوالا ما تخسر حمله تسمى مي سكو j'aime pas de Mohamed, les problèmes, les futilités. Voilà. Et ni l'année écoulée, normalement, nous réglons les problèmes administratifs, les actionnaires, les gérants. Il ne faut pas qu'ils dévoilent aux supporters les problèmes. Nous réglons à la transparence. Puisqu'à la transparence, il ne faut pas démontrer aux supporters quoi que ce soit. Voilà. Absolument. Nous connaissons maintenant un euro, qui n'a pas un euro, ça fait 20 000 dinars de smos. Achat de 200 000, 1 million, je ne sais pas combien. Voilà. 1 euro, ça fait 1 million d'euros. Oui. Tu vois à peu près. Absolument. Voilà. Dans ce cas, on va régler les problèmes financiers. Mais les futilités, la transparence, il faut qu'il soit la transparence, il faut qu'il soit de sécurité intérieure. Voilà. Dans ce cas-là, on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a. C'est un problème, les supporters tranquilles. Il ne faut pas dévoiler, il ne faut pas être à l'extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, il ne faut pas le sortir à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, il ne faut pas le rentrer à l'intérieur. Voilà. Absolument. Chacun fait son travail. Voilà. Dans ce cas-là, ما تربح ربح ثفت الساقي تربح هاتسن 18 بوان الله يبارك normalement 25 non 26 points après 26 points après on a pris la première place mais riche voilà. Voilà. Après, c'est des débutants avec des nouveaux joueurs. Voilà, on apprend ça généralement, on ballon bien. On se découvre l'expérience avec le temps de jeu, avec le temps de match. Voilà, ils vont y aller plus loin. Mais les problèmes, ça sert à rien. Voilà. Les supporters, les problèmes politiques, les supporters à l'extérieur, c'est ça. Voilà. Ça, le GSK, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, le supporter. أثادني كان ملل ماشي سيبورتر عبود سيبورتر عبد السلام سيبورتر اللي تيجوان بعد اللي ديفني سيبورتر ترى دير جون سيبورتر ابسوليومون دونك كلا يسمس نهني دري بيان بوزي بيان normalement la sagesse il faut pas نزور الخسارة ديالي كل يوم داخل من الشغل بيان زدي لا ترونسبارونس ما دينا باغ اكزومبل ايوا نخدم ايوا بسم الله الخرف اللون بونجور بونسوار اسلم منون اش قال ماذا بروبليم هنا ريغليو يغفل انا كيك هذاك الشيء فوالا اي غير شغلنا ديال فوالا ما الا باغ اكزومبل الحمق إكزوان العقل العقل ودي تسويرها الحمق الجامي ويردو كلنا راه فوالا إلا غادي يزوير العقل أنكس الحمق ونحمق راه نسرا أني لسرا قرنا أنفك الوقت
c'est là. On est des personnes âgées, des personnes âgées, voilà. كل يوم شحال كثر عمرك 20 ans déjà 20 ans là يبارك درجز 30 ans درجز 40 ans il est mûr 50 ans on n'a rien à dire 60 pareil voilà كل يوم ديف الجهد أين زمان absolument تنمرتي أنا مشيت تقيم من هذا واحد مشيت تقيم من وسام إذا دم ذنا هني تقيم من ترى راح نبدأ سنة ثمنطوط إن كده سيل بعطي سنة ثمنطوط واسق من وسام لأن كده تقيم من راح هذا دنا ثمنطوط تنمرتيك يا جمال تفضل السوجي قيم كان نقول هذا السوجي تنمرتيك ميرسي بوكو ايا سلامة تنمرتي ميرسي جمال وخيلا يفعفع سكينة جمال وخيلا يفعفع جمال تنقولني معلش يا جمال الزول انا ودي سوالا الو رباح لا سلامة رباح هم كتسيري صباح رباح يفاري واحد سيموك تسولي غالا وي تخدم الله قريب ماشي الله قريب ديميناجي غالور كمال غالب داكو معليش ولاش غيليف ولاش فلاس الشامبيون معليش مازال سيفر سورتو الجورناليست ني كم غادي نقول تسير ولا يعني نخمم بون انيسياتيف لا اما يقول ما فهم هاكين ياك سورتو مي تخدم لي دي باكي جورناليست ني سمي ساكنين رشيد حمودان بيان سور وي سيت ان ريفيرونس رشيد سيت ان امي سي افيك بليزير بيان سور حمل ليميسيون ازكا ما يبغى ربي غتنخدم ديالني ما يبغى ربي تنخدم ازكا سوا في 9 سوا في 5 سا ديبون سي اون فونكسيون دو لا ديسپونيبيليتي ناس تنخدم ازكا ديالني فوالا مي الناس ما كينسيفا شويه رابورتاج لاشين سميت راديو تيزي وزون ولا ديال ولا الماتش يعني نو هضره غير تورا ذاكيني هضره غير ذاكيني في الماتش نكوني وني كل يوم تقبيليتيس كل يوم تقبيليتيس في الماتش يا هضره غير في الماتش فوالا وي لي غير اسكي ولا الماتش لا راديو تيزيوزو راديو تيزيوزو وي دينا شدي رابورتاج تسري راس رابورتاج وين كاينين غير الزوي وردينا غير علي عبري نسيت يخدم الكومونتير بيان سور دونك نسيت غادي في كان لي زانفورماسيون وي جياس كبوس كوسا كيك ديني الصح لاستابيليتي نتي هذا انا لور بور افوار قارن لاستابيليتي فو دي طون وي شاك اني 12 جوار تصور 12 جوار ماشي الحاجه على خدمن جيسبر زاد خدمن ستابيليتي باش تزيد ابسوليوم سورتو لي زونطرينور ولا قاعد تبدل لي زونطرينور الى يضرب المشكل نزل فاني اني با كاليفيي ومن بعد وين يروح يعني بوزيتي يروح ومن بعد يروح سي اون انستابيليتي سي فري مي تورا اون اسبير قاعد نسلوفها فوالا l'instabilité sur toutes les lignes administratives, les joueurs, les autres. Oui. Moi, je خدم برا سي صحاني تلوخا. Oui. فاهمة. فاروق بالقايد يوثق 10 سنين جياسكا. برقي جاي يوثق 1 6 سنين. Oui. لا اللي جوالي 5 سنين ديك جياسكا 8 سنين. لا اللي جوالي ديال 6 سنين سكواس الكونتر عامين كونترا هادي بانك سكواسني شويه ما تيزنز ديال هو وي جالس كتواصل شغل بالكوميرس فوالا ابسوليوم تسوي تمارين دوز تيوطا وي تما لوروزمون ولا عين مليله إلا يشبه ضرب رباح
اش بيد ربي الا قد كسن لا كاليتي كيني دو كوميرسون الى سوسيتي سبورتيف كيني الا قاسن تكسن لا كاليتي دو هنا باسكو ساكي باسكو من بعد تسزل باش ربحني دريمن تورا اسكو هذا السالين لي زيكيب وهاد السالين فوتبول ناسيونال هذا يزال زاد نغاد خدمن نغاد ربحني دريمن تورا ما الا باش ربحني دريمن يفو ميا دانفيستين دكوا النظام الدومين النظام الموبيليي اطاس الحوايج الفلاح لاندستري مي لو سبور نو لو سبور سي دي فالور دونك نورمالمون اون فوا ان جوار يكشمد لا جي اس كا بويتي دي لا جي اس كا نا ينولفا دي لا جي اس كا الى بتيت كاتيجوري تسالي ارزات إلا قد أسخدمن دو لون كونطرا دي كونطرا يغز فانن باش أتسفايدي لا جي اس كا ما يقول سي فريمون اون غروند فودات تينا باش تكسبورتين على ليترونجي نا ولاش فلاس سي كوم سا نا خطير يعني كي تخمني اللوا لا فيديراسيون ولا فان كونطرا عامين 4 سنين ولا شوف الكونطرا وي باش لي زيكيب لا ستابيليتي ولا عرض الصح ما كاينش تونيتي سي تون الكونطرا الكونطرا كاين عامين خدمت بولي كويتسون هذا وين تيملالين على زازن سيوزا فوالا وي كاين جياسكا نخدم غير جياسكا تخدم غير جي في هذا هو اللي جوال باش نزيد بوليك دو فوتبول وي اخدم لي كونطرا نربح ابسوليومون ان في ان ستار صح يستاهل ترونجير جياسكا غتسفيد جوارنا اللي يساهم مسكينه اللي يسفيد الكونطرا بروفيسيونيل ترونجي وكما قال تخدم لي باز دو فوتبول واش هذا واش جوار تخدم عامين يدي الناس واش تزيد ماشي الفوتبول ابسوليومون بصح ولا كان معاك دينير ان شاء الله تنميرتي ان شاء الله تبدل السوايع جياسكا ولا ما خير ميرسي تنميرتي هيا بقى على خير ربح ميرسي بوكو هيا بسلامة سي فري إلا أمر اللي يجي في راينا كنخدم منو لفافنا المينيستير عندها هاد لي ميتين أين كاينين البيع والشرايه كاينين ان جوار استخدم ان كونطرا وسكواس كيسكو صافي دير ان كونطرا وسكواس يا خيرت دام بون جوار هذا تيداوي مينيموم 5 سنين نا 4 سنين 4 سنين 5 سنين سي كوم سا سي ان كونطرا دو 5 ans pour le rentabiliser ذا شو سي فري يزمرك يعوج جوار تداويض اش يعوج ويتلعب راه مليح وتسوق مرا هذه عند ديسيبلينات شفيها سنكني يونوفريد نفسان فرونك دوما ميدير واحد هذا كاين في لي سانكسيون اسمي سانكسيونين ما شفام بوخنشوش ان انترناسيونال شي عند لا ريزيرف pour une discipline soi-disant يمشي يعني كني bien sûr c'est un problème فرونك دوما مثلا استقسام إني كنكوني غورنا la sanction qui ce genre de sanction on les évite la meilleure sanction à faire c'est des règles عندها هذه خلص الجيفيس توتض الجيفيس توتض الجيفيس يغلط يبقى الدور وطار توتض الجيفيس فوالا توتض الجيفيس أزول الو وي لا سلامة أزول الدم واحد سعيد كاين عميروش في فرنسا عميروش لا سلامك عميروش صافا صافا الدم واحد والله ça me fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone eh ben merci franchement je t'encourage vraiment à continuer الخدمة كي تخدم هكا eh ben merci beaucoup j'espère que تشطر سيتو سقوط الشطح ديما ناك نسقوط الشطنا ترويها سول سمحوا تا ما نشرب برك لا راه جبيس اللي الجبل فقط يفافع تولط هو يفافع يكومونسي يبدا يكشم دون ان دومين
دوت كومبيتونس. يروح الناس سننا تملال ترتقى الزيض. دير بيه والله دير بيه يتبان دير بيه يتصوتي مسألة كل حاجة. وي يا با يمكن هكا شوف لي سعر لي بارفو إلا أنا يكون غيتصور لي بوليميك أنا هضرها في الماتش ها. فوالا الماتش داكور دابا تساعد هكا ما تبغى دوغال من بعد انا هضر في السوجي ندنو غال غورسن السمانه يا كيني غرزات ندنو غال غورسن ما تبغى داوي يا با بروبليم مي ساكن هضر في لي كونسيكونس الماتش كيني داش يتوالا ديكس فوالا فوالا فوالا. Déjà, j'ai un roman. On n'a pas pu voir le match. Personnellement, oui. Parce que voilà, il n'est pas télévisé, YouTube ou lâche. Franchement, il manque un petit peu. Oui. Quelqu'un direct qui casse la caméra, il a, je sais pas, nous aller au moins des actions. Le but, personnellement, je ne l'ai même pas vu. Le but, alors que nous avons dit, est-ce qu'on va nous aller. Oui. Et du coup, voilà. نو محسوب نكون يمد نسوي في الماتش يمد نسوي في الماتش سيتادير نكون يمد نبوي في الماتش سي لي كونسيكونس الماتش كاينين بور لا بورسويت دو شامبيونا داش يتراجعون لا جي اس كار بزاف كويس دونك وديغني نبوي ميم في لا ليغ 1 لي ريزولتا يما نولي المديه اتسان بودون دوزيام بوزيسيون تاع الدرزات المولوديه تخدم ماتش نول تقول ناريس سي ار بي تخدم ماتش نول تقول ناريس دونك فوالا ببري داش تسوالي راكوي تيلغو غايا كاينين Actuellement, le niveau est équilibré en fait. Toutes les équipes الجزائرية شباب ضاربين. وي شباب ضاربين ولاش l'équipe كي زادنا في طيارنا شو. Du coup, GS4 ça la chance ça un forme غزيف زمرة تكفو شامبيون هيك شامبيون comme rien en fait. Elle كنت تقيم شوية لا stabilité تسوي comme champion sans aucun problème. ولا غير كاينين نيفو كيجهدنا عليا باش فهمت ديكو الماتش كي تربح هكا تكتاكي il va redonner confiance les joueurs il va redonner confiance à l'administration et تفرح ديال لي سوبورتور جيسبر تكمل هكاكي تسوي لي ماتش طون طون تخسر سي نورمال ديال الفوت ابسوليومون لو بلوز امبورطون لا جي اس كا تقيم لا جي اس كا ابسوليومون. J'ai remarqué un détail par rapport à l'stade Netizi où joue en ce moment. Les joueurs et tout ça, ou les supporters et tout ça. Là, le cas يعني زار دخل من لي بوندرول في لي كارات ديالنا شمس تخسر زرت ما دخل من كان لي بوندرول كيقعد يتبان راه لا ديال ديك كابولي لعبنا الساعه بصح ايه ولا شوكيا بصح سي لا بروميير فوا دسيو لا دوما تسالي ديكو تنميرتيك ميرسي ان شاء الله ماشي تنقاروت مازال هذا السوال دار بزاف لا كونيكسيون ينك ديري شويه لا كونيكسيون اني تلحول هاك تنميرتيك دموع تنميرتيك ميرسي بوكو ما تسولط هيا بسلامه تكوبيك لا كومونيكاسيون بون كوراج هيا بسلامه تنميرت ميرسي بوكو فوالا دونك اش بغيت ربي نفضل ارتقرا تدويلت نعاون نقيم كشطوح فوالا ليسونسيال نبويت يد اونيني تنميرت نون ميدي كام يدنا تنميرت ويدي سولن ويدي كان ذي التوب شات تنميرت نون تنميرت كويت إذا غادي تونكوراجين سلي ميساج ديالني سلي لايك يخدم ديال لا فيديو خاص يعني تقوم تولي غادي هنا تخدم من 21 اللي هردا ساون 4 هردا وسار فوالا نورمالمون تخدم مرة 21 كان يخدم من
جيم كنقارن دونك نورمالمون هذا تخدم تسالي شويه لو نومبر حاشا 23 دروس هذا يتسالي شي طوح 24 نورمالمون اقلك 146 يدون زمرم ما تسالي ما كايس 145 هنا زمرم هذا السليم يوث سوات هذا تسوض مر ارميه كل يوم هذا تكين دينا هذا سليم صافي بليزير ما يعجبون القديشنا سي لا موندر دي شوز دونك هذا تيد ديكسبريميم اميك لو طرافاينا بيان سور نسيي تناميليوري نبغى تناميليوري الرزات نبغى تنقم اكن نزمر ديالني اكن نزمر فوالا دوا كي كان ازمر هذا وانت ديني السكيني او نيني جاكون ذي الخير لنا كنت مليلا يتزولي النظام ما يبغى ربي ارتوفات.